روژا سهشنبه در فتا داوی بو کو بازرگان هرما کردستان سیستما QR کود چارەسەر بکن دا کو رێژوان را بێتە داین کەل و پەلێن خۆ ببن ناوچە و باژارندنên Iraqê. Serokê Odeya Bazirganiya Duhokê Şükrî Cemîl ji tora medyayiya Rûdawê re got ku pirsgirêkên li gel hikûmeta Iraqê nehatîne çareserkirin. Iraqê pirsgirêkên bazirganî jî kirine beşek ji yên siyasî û naxwaze wan çareser bike. Şükrî Cemîl da zanîn ku dema sê rojane hiç kelûpelekî bazirganî ji Herêma Kurdistanê neçûye navçeyên Iraqê. Dê derbarê daxwazkirina QR kod her wiha sîlayan Şükrî Cemîl dibêje ku ew sîstem ji bo tranzêta navbera du welatan di ser welatekî din ra tê tevkaranîn, nek di nava welatekî de QR bêne bikaranînan. Avrupa'ya bazırgan seranseri Herêma Kurdistanê baca van biryara den ve zarak amazan gihandiye bu demê sê rojaya rêk ekcarî hatiye girtin ve kalayet Herêma Kurdistanê derbasî rexê dîna bin ev jî wekuya diyar ev keşe bû pitirî salekê keşeya berdewame her pêşiyê paril meha çar da bû demê got em ê سيطرات ريك بخينو اف تاخيرات شد بتن ام دي كاين اك سيطره كدير سدادين باشي مشكلات صناعات هاتت دا افريكاجي بري دمك الده سيدا بنك مركزي عراق الجل وزاره الماليه ابرياردي در خصن ك اركيو كود بتبكار اینان بو همي بازرگان سراسری عراق اف اركيو كود هر بازرگان کی كيو ار كود خو هبيتن دم کالایت خوش دروازه سنوریتیدن گل منافس تصریح حکومت کی دا یه دیار بیتن و همین کالا نو دا دیار بن که دیف وان حوالات پرایت هاتی نکردن اول بانکا کنیم پریکا مناسب بود در به وراتی آنل دیفه هر روز آجی تشته ام یعنی بینین کو کشه او سیل گمر کی یعنی هر ولاتا کی دا دم کلوپلش در به ولاتی داخلی ولاتی بن نو ولاتی دا آزادی هیا ابرکه اف آزادی و بازرگان هرم کردستان نما و آزادی ام خواهیم که اف سیل گمرگی چاره اک بوده دیدن که نه تنفیذ کردن داخلی ولاتا کی دا سیل گمرگی بو مسئله ترانزیته ابرکه منطقه ما اگر حساب بکن منطقه که ترانزیت ام بینین که یا بزحمت چون ام خطانو که ام هرم اش ولات عراقی و ام نه ولاتین که سیستم ترانزیت الگلمه بیت جبه